Арбаңыздар улуу элдин урпактары, сиздер менен улуттун улуу күнүндө ыйык майрамыбыз кайрадан көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Сиздерди элибиз сүйгөн эң байыркы Ноорuz майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңырган сыйт ала тоонун добушу, жашарган сыйт байыркы ата конушу. Сагындырып неге мынча кеч келдиң? Салам сага, сан жыралуу Ноорузум. Здравствуйте, дорогие студенты и преподаватели. Hoş geldin Bahar Bayramı. Merhaba, değerli öğretmenler, sevgili arkadaşlar. Sizlerde halkımızın eski tarihi olan Nevruz tarihi kutlu olsun. Ноорuz майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн теңелет. Таттуу уйкунун кучагынан ойгонуп, жер энебиз бир калыпта термелет. Eski жыл өтүп көптөн күткөн биздин жаңы жыл Ноорuz майрамы да келип отурат. Мына Ноорузду жетелеп биздин Умай энебиз да келип отурат. Келиңиздер аны эмесе биздин дүркүрөгөн кол чабуулар менен биздин сахнага Умай энебизди тосуп алалы. Hoş bulduk, uzattık, aylanayınlar. Emi жаңы жылыбыз жарқырап келіп келсін. Алас, алас, жері жарылып, чөп çıksın. Желен айрылып, сүрт çıksın. Алас, алас, таштыр қонымыз дамға толсын. Қаппамыз дамға толсын, таштыр қонымыз намға толсын, aylanayınlar. Алас, о, жаратқан, ушул элиме жакшылыгыңды аяба. Мейрман энелер, байбичелер балпайган мейримдүү болсун. Кыздарым, келиндерим жакшынакай, ошолорум эме болсун атаңыр. Айланайындар. Hoş geldingер, ушул биздин жаңы жылдарына болар түрк тилинде эме кылып атыптыр, айланайындар. Бизге жаңылып да калдым окшойт. Кемпир деген ушу 70-те чыктым эле. Айланайындар. Өсө берсин. Арбаңыз майры, куш келипсиз биздин Ноорuz майрамына. Ноурuz – великий праздник нашего народа, уходящий корнями в глубину веков, возвещающий о начале Нового года, праздник единства и благополучия. Nevruz, Fars dilinde Nev, yanı, Viruz, gün. Birleşmesinden meydana gelgen yanı gün. Anlamının taşıyan Nevruz, Kuzey Yarımküre'den başta Türkler olmak üzere birçok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır. Ноорuz Орто Азия элдеринин майрамы. Ал 3000 жылдан бери белгиленип келет. Ноорuz фарсча Навруз, жаңы күн дегенден келип чыккан. Бул майрамда эски календар боюнча 21 мартка туура келген. Дал ушул күнү күн менен түн теңелген. Об этом светлом празднике мы долгое время ничего не знали. Его как старый ковер свернули и запрятали подальше. А когда его достали и развернули, все просто ахнули. Настолько этот праздник оказался ярким, красивым, веселым и вечно молодым. Ноорuz майрам жылда келет жашарып, ал суйкаят сулуу сымал жасанып, өмүрлөрүн адамдардын көрктөөгө өзү менен бирге келет жасанып. Эзелден Ноорuz тирүүчүлүктүн, жаратылыштын жаңылануусун жана жакшы тилектердин майрамы. Ата бабаларыбыз бул күндө жарыкчылык туунду, жылуулук суук ызгарын жеңген сыяктуу, чындык жалганды, жакшылык жамандыкты жеңет деп тилек кылышкан. Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart gündüz göçmen kuşlar gibi Kuzey Yarımküre 21 Mart ile birlikte havalar ismeye, karlar erimeye, ağaçlar çiçekmeye, toprak üşermeye, göçmen kuşlar dönmeye başlar. А еще в этот день принято ходить с пожеланиями радости и счастья. Вот и мы сегодня будем встречать дорогих нам гостей. Келиңиздер эмесе биздин Ноорuz майрамыбыздын ачык берүүчүсү директордун орун басары
колледжибиздин иш чарабыздын жетекчиси биздин агайыбыз Бакыт Азизбековичти сахнага чакырабыз. Куттуктоо сөз менен сөз кезеги Бакыт Азизбековичти. Саламатсыздарбы, урматтуу агайжелер, урматтуу студенттер. Мынакей баягы жалпы эле кыргыз элебиз, жалпы түрк дүйнөсү өткөн улуу майрам бул Ноорuz майрам. Биздин тилде айтканда бул эли ар бир улуттун өзүнүн жаңы жылы. Анан мынакей алдыбызда Кудай буйрса, баягы кыргыз эл айтат: жер жарылып чөп чыгып, желин айрылып сүт чыгып деп. Ошол Нооруз'дун келиши менен жалпы жаратылыш, жалпы коомчулук, жалпы дүйнөсү жанданууга келет. Ушул майрамда ар бир үй бүлөдө, ар бир улутта, ар бир элде жакшы тилек, жакшы жашам, жакшы ниет. Эгер буга чейин кандайдыр бир таарыныч, кандайдыр бир өкүнүч болсо, мына ушул күнү ошол нерселерди кечирип, алдыга жакшы максат тилектерди коюп, келечекке үмүт менен, көз караш менен карап, Ноорuz майрам тосуп келет. Баарыңыздарга ушул кирип келген жаңы жылыбыз жакшылыктын, ийгиликтин, жетишкендиктин, студенттерге окууларыңарда чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ар бириңиздерде жакшы жетишкендиктер ушул жылы болсун. Анда эмесе бүгүнкү иш чарабыз мына ошол биздин колледжде 7 секция бар. Мына ошол 7 секцияда 7 улуттун каада салты боюнча, ыры боюнча, бийи боюнча атайын өздөрүнүн ортосунда кичинекей таймаш уюштурганбыз. Анда ушул бүгүнкү иш чарабызды ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Анан бул жерде азыр Калыстар тобунда кичине өзгөрүү болду. Калыстар тобунун ичинде өзгөрүү болду. Азыр агай өзү келип калса өзү да кошулат. Болбосо Калыстар тобунда диспетчер бөлүмүндөн Динара эжеке, анан Найзира. Бул кишилер эч бир секцияга карабай, эч бир жака тартпайт. Калыстыкты, тактыкты ошол учурда баарыңыздардын эмгегиңиздерди, аракетиңиздерди калыс баалайт деген ишенич толук түрдө айта алсак болот. Агай келсе, агай өзүнүн Калыстар тобуна кошобуз, анда мен ордун бошотуп берем. Анда урматтуу биздин ар улуттун коноктору, ар улуттун өкүлдөрү, сиздерге ийгилик, ынтымак, анан убактыңыздарды карап коюңуздар. Убактка көңүл бурабыз. Баардык нерсе өз орду менен кетсин. Анан иш чарабызды да ачык деп жарыялайбыз. Дорогие гости жюри, сегодня нам подготовили наши дорогие студенты и преподаватели замечательные выступления. Кел жаңы жыл Ноорuz майрам тосолу, кучак жайып ырга ырды кошолу, бир кишидей ынтымактын дилинде ырда бийлеп обондорду созолу. Келиңиздер эмесе, анда келиңиздер биздин жаз айынын улуу Ноорuz майрам менен карата даярдалган конкурста өз өнөрлөрүн, каада салттарын, улуттук кийим кечелерин, талаптарын тартуулоого шыктанып турган ар улуттун өкүлдөрүнө кол чаап коштоп тозолалы. Келиңиздер биринчи болгон сиздердин кол чабыңыздар менен кыргыз деген ким өзү, айбаты күч, ташты жарат мүнөзү, жүрөгүндө жанып турган оту бар. Кыргыз эли чагылгандан бери өзү демекчи. Келиңиздер кол чабуулар коштосун да биздин биринчи командабыз Кыргызстан мамлекетинен түзүлгөн да, Кыргыз элинен түзүлгөн да, Кыргызстан курама командасын кол чабуулар менен тосолалы. Арыбаңыздар, ак сакалы жайкалган аталар, ак келечек кийген апалар, кагылайын кыргыз элим. Алас, 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 арбаледин калас. О жараткан теңирим, бир өзүңдөн сураймын. Элиме бакыт консун, жыр берейин.
береке болсын. Алас, 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 арбаледен қалас. Eski жыл кетті, жаңы жыл келді. Жаңы күнді теңірім берді. Жарықтықты кеңіре берді. Алас, 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 арбаледен қалас. Нұрызым, мекеніме келгенің, нұрың чачып жеріме жарық күнді бергенің. Ордубузна даңға толсын, озубузнанға толсын, береке жыл болсын. Алас, 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 арбаледен қалас. О манастың ұрпақтары, айдан аман жылдан есен болулу. Көкірі теңір қолдосын, Қыдыр ата жолдосын, деп бата алып қойылу. Novruz майрам өзүнчө бир керемет. Мына бүгүн күн менен түн тенелет. Татуу уйкунун кучагынан ойгонуп, жер элибиз бир калыпта термелет. Открыта дверь для всех гостей. Извините, можно? Открыта дверь для всех гостей, для пожилых и для детей. Весна навстречу к нам идет, весна на праздник всех зовет. Народы разных стран и мира шлют поздравления в Кыргызстан. От всего русского народа поздравляю всех с праздником Наурыз. Жақсылық пенен жасампаздықтың бастауы болған әз Наурыз мерекесі барлықтарыңыздың отбасыңызға денсаулық, бақыт пен бақ береке, жасаған іс-әрекеттеріңізге толағай табыстар алып келсін. Ассаламу алейкум, азиз мehmonlar. Biz sizlarni bugungi Navruz bayramingiz bilan tabriklaymiz. Navruz muborak bo'lsin. Navraz jalil, yaz jalil, nag'ma jalil, so'z jalil. Navraz bayramimiz muborak bo'lsin. Suyuncu, gelin gel atat gelin. Suyuncu. Aylanayın. Ak yolun başından düşmesin. Köşegün kögörsün. Ak yolun başından düşmesin. Köşegün kögörsün. Aldığında bala bassın. Артыңды mal bassın. Қолы үнің ұғымдуу болсын, қолың жұғымдуу болсын, келген жеріңен бақ айтсын. Амин.
Kırgızdın saltı boyunca bizde toy baştaldı. Gelim aman ben ardakta vaytam salandı. Bugünkü bizim bayramda yeni vaytam salandı. Salamdaşıp algan soň ayşyşybyz baştaýly. Başlasanan da başlayılı, sözdörlü jigitlerge taşlayılı. Kara çorba bolbosun, toydun görkü geleri. Kosmetika bolbosun ey, kızdın görkü geleri. Korkuldaysın çoğun jigit, sütkön ihtar doygonsun.
suluğa könüp kalgan gözümüz. Jagımdı süylöp jigitler ya jaydары çıgar sözümüz. Ana satan bakay babam baş bolgon. Batırı danamız tuzu köp bolgon.Iyık görüp jigitlerdi bizdirsen ol. Yakışlar bul jigitlerge ne bolgon. Üstün sulu kırgız kızlar canında kız degende gül kokurat ömürgü. Kızlar barda dünya sulu görünüp bulçundukta çıkar albay tökümge. Arıdan korkup dursak da arıdan yasalgan bal jakşı. Kayratı çok jigitten 40'a çıkkan çal jakşı. Bir maksatlı közdüsüm men hareket kılıp jetemin. Jagıp kalsa bir özümen ayılgan alıp jetemin. Hareket kılgın çok jigit köngülümdü kurganга. Başka canga barbaymın canımda sendek jigit durganga. Birikкен кезде kurdaşlar Kösürmey ulam dololu Uşuğu menen çırdaşpay Ынтымақта бололу Noğuz bayram kut bolsun Жерге бизге кут консун Elimiz aman bolsun ol Dünyada тынчтык орноsun Акыйник айтуу эзелтен, элибиз кыргыз салт экен. Акыйник айтып ыр-ырдо, бабабыз кыргыз наркы экен. Анда mesela kızlar bıçak asaplı jigitler olsa ak iynekti başlaydı mı? Oo, Tuğra. Jigitli 70 lirası kat emes mi? Anda mesela ak iynekti başlaydı. Ortağı gülü tasladım, akıyanı başladım. Akıya. Jakın beken noş, alыс beken noş. Uşul turan kızlardan galavası boş. Akıya. Su tübünde su piyas, sorup çözem apaçu. Uşul turgan kayrat, mağa cevap ne хочу. Akıya. Kırgız tilin bilbegen, bölök tilde tantırayt, özün sıyla albastan, özgölörgö çaldırayt. Akıya. Nar jakta tegirmen, beri jakta tegirmen. Uşul turgan İskender, bul boşqa jepdegi segimirge. Akıya. Ak koynogum var deysin, anı nege giybeysin. Gökbet çiğitin var deysin, ağa nege tiybeysin. Akıya. Oң жағымда сандым, сол жағымда сандым. Ушул турган Темирбек өтө эле тантым. Akıya. Kara koydun terisin, kaldıratkan sen melek. Uşul turgan seni, çaldıratkan men elek. Akıynekte mokoksun, alağındagan kokoksun. Jenep koyruk jayınmaz, jegen jaktan soroksun. Bankanı giyip başına, göğünü sürtüp başına. Köçöge çıksan cesanıp,
To'xta, qo'yat mashina. Haqiya. Ko'l jeyeginde men bolsam, çögüp çakkan sen bolsam. Kalık menen süzüp barıp, halak menen başka çağıp çöktürmezsen. Haqiya. Tündük oda gün diyet, düştük oda gün diyet, Kırgız kızı emnege, erkeklerce şım kiyet. Haqiya. Uşul turgan balanın kız erkek bir bilbeysin. Östür algan çaştı, saksaytıp degeyim ne deysin. Haqiya. Uyuң özü üç kat, gireyin desem mit kat. Terezenden karasan, motorasın bit karak. Haqiya. Karışkıra zılkıtayda, kıyışan vay çöncürda. Kato deysen cinime, mahtırı alan bak kata. Haqiya. Toğla özgün darmızdı, çıkan deşik ettir. Uşuldular kızları, çallar ölüp geçti. Haqiya. Kulcundaysın, tırbaysın. Akılın doğrudaysın. Bilim aldın adilinin bir muştasam turbaysın. Haqiya. O örükten toçkası, bu örükten toçkası. Uçulduğun tört kız, Kırgızistan'ın boçkası. Haqiya. Eteğim bir, ceyim bir. Uşular benim teyim bir. Özümde sinergetini bir, ölsün da gene bir. Bölünme Kırgız, bölünme. Bölünsün böyle cep getir. Bölünecekti Kırgız dep, böten ölge cep getir. Irtimat yaxşı, ırk yaxşı. Irtimat yaxşı, ırk yaxşı. Irtimat bu el yaxşı. Halkta degiz başkargan, kalır